Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hamidahu ahlus samawati wa ahlul ardi taw'an aw karhan. Fahuwal mahmudul ladzi fi kulli halin wa ala kulli hal. وهو المحمود الذي بحمده تتفتح أبواب الخيرات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله تفرد بالكمال والتمام. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنام، وعلى آله واصحابه ومن تمسك وتخلك وتأدب بأدابه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهدون، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mahuli mga berhormat jamaah keulungan sinallahu subhanahu wa ta'ala, mga kianungnungan sintuhan na to Rabbul Alamin, muna hitukbar na to pallahu subhanahu wa ta'ala, in sa taud-taud pagsarang syukur kaniya, sin amuin masih yari payanugara ka tutanyo ing kabuhi, sarta yari kita niyo harum ini mamusuk na isab sin pusaka sin Nabi Natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aparkala tungod sin ilmu amuin piag pahampit ka tutanu sin Tuhan Rabbul Alamin. Biasi sambat suway raisab pahampiton na to ing kaibanan, isot muwi sila aundaman madawhat nila deng ha mga kabtangan atawakan imumungan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amin mahinang nila luto atawakan padduman ialup Allah subhanahu wa ta'ala. Jari niya mga barummat jamaah kaulungan sinallahu subhanahu wa ta'ala, in bulan yari kita nyo si mabu pabulan bulan amu indi hilan kita nyo ibadat, sarta in bulan in bilangan niya atawakan bistahan, inna iddatas syuhur 12 min kitabillah. Imbilangan atawakan bistahan sin bulan amun pianjaris nallahu subhanahu wa ta'ala hangpu tagdua. So halam sinang pu tagdua bang miabot hangpu tagdua biasing kabiaksan na to magtagda kita nureng ha January mabot pa December pagabot pa January atin na 1 year na siya. So wari ni in tiap-tiap bulan aun dihilan sinallahu subhanahu wa ta'ala kapaiddahan. Aun day sa bulan yaram doon kanya imagpatay, imagbuno, ing kakinisan. Biasim bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, iwan Muharram, habulan ini iwan sin Rajab. Aupat yaun yaram din doon ni maghiluhala. Walaupun bang isab kamu hiluhalaon lang sallallahu subhanahu wa ta'ala, ayaw kamu isab magpasahat. Suwari hayni habulan Muharram, kainayaon niabot na kita nyo pagyanon tasu'ah. Alhamdulillah, yung mga nakapuasa kaina tasu'ah, murah-murahan madawhat natin parungtungan padarat sallallahu ta'ala. Jari niya mga barhumat jamaah kaulungan sintuhan ta Rabbul Alamin. Kinsumdum
akin sum gana kana yaun kaya ko ito begin gana kana yaun ayaw nato lupahon in mamuasakitan yu sin paganon adlaw Asyura. Uni paganon Asyura ini. In Asyura amuna inikahangpo sin bulan sin Muharram. Ikahangpo kasuwangan sin Muharram. Tabi Ikang po kasuwangan sin Muharram. So halam sin hang po kasuwangan sin Muharram ini dihilan kita ni sin Allah subhanahu wa ta'ala iban sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibadat ang kaadlaw bang nato ini madawhat iban bang nato ini mahinang maparagbos amuna ini inyangat ulat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam yang induakan pangayuunnya Allah Ta'ala sawabin nakauna in wayruun pa in bulan Ramadan fiardu in yaumul Asyura in pagpuasa nila sin Asyura wajib damikian in Rasul magpuasa siya every month 2 adlaw awayron pa in bulan Ramadan. So pagdatong simbulan Ramadan, amunan nakinang nasunnat in yaumul Asyura. Sa time sin jahiliya na kauna, asal aun magpuasa sin yaumul Asyura. Sarihay ni in yaumul Asyura, uno in kapaitdahan, iwan kalabian niya. Long mo in topic ta ini, kisah imu Nabi Musa, paglapaskan Fir'aun, kaano siya si Ma'bu? Kaya nga tantara, bang uno siya adlaw. Uno siya bulan. Long sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sawmu yaumi Asyura, in pagpuasa adlaw sin Asyura. Ahtasibu ilallah an yukaffira sana qablahu. Angan ulatun ko patuhan at tawakan pangayun ko pa Allah subhanahu wa ta'ala ampunun impardusahan ang katahon 5 may. Masya Allah. Inna kauna dihilan kita no sinallahu ta'ala pagpuasa sin yaumul Arafah 2 tahun ini ampun. Ang katahon 5 may iwan ang katahon asusungon. Abyaun nyari na isab kita no dihilan sinabulan Muharram ang katahun 5 bay ampunun katunus na Allah ta'ala bang kita nung nakapuasa. Ipangaso, may ta kita nung magpuasa sin ikasiyam iwan ikahangpo tagisa. In Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam namin siya before siya nawafat. Wa in ishtu amain bang akulo nga dihilan pagkabuhi asusungon tahun. Di lang pa ako kabuhi, la asuman na tasa. Tanto tuod, puasahan ko pa ini kasiyam. Ikasiyam, amo na yung kaina. Ikasiyam. Puasahan kini kasiyam, hasupaya lang nga di ako makasingod ang mga Yahudi. Masya Allah. Hasupaya di ako makasingod kanila, sampay pahangpo tagisa. Ada pun bang kita ni wala nakasaot kaina, sawab sin naligap atawakan sawab sin naawam kita no di na to kaingatan imahal nga harum ini ayaw na to lupahon in magsahol kita niyo supaya maparagbus na to in pagpuasa sin adlaw Asyura. Uno penas Asyura. Lamma kudima Rasul sallallahu alaihi wasallam ila al-Madinah, awak tin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nakat to siya pa Madinah. Awak tin Rasul pa Madinah. Kita na yung mga Yahudi, yaon nagpupunpun, iwan sa naglalami-lami. Kita niya. Ya sumusin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Uno india piag kugkuyakan nyo iba piag punpunan nyo yan. Mahadal yaum, unin adlaw ini, laung sin rasul kanila. Laung sin mga Yahudi, laung niya, hadal yaum, yaumu Ashura. Adlaw ini, adlaw Ashura, najjallahu Musa min aduwihim. Amin adlaw paglapas dahing hamanga ato kuntara inabila Musa. Sulong niya, in kami ini, namuasa kami diyaon. Namuasa kami long niya bilang pagsyukur namu sawab liapas in kapuan iwan kamaasan namu asawab Musa. Surihay ni, biya kita iyan, bang indugaing agama matawakkal sila mamuasa, kita nyo pa sa Muslim, ang paiman Nabi Muhammad SAW, fa'ana ahakku Musa minkum. Unalong niya, bang ikaw mo namuasa yan, suway labi ako, tagkapatut kam Musa, uminang sinyan. So, bimana bang indugaing agama, namuasa sila, suway lawi in kita niyo, naggugulal Muslim in mamuasa, kikinsumo niyaw sinyawmul Ashura. Ayaw kita sumingod sindugaing agama, bang nato pagkakitaan, mag-awot ninyawmul Ashura, in hinang nila magluwak simbaran. Magsakit simbaran, sa waglong niya, pagkugkuyag na mo, ang pasuisyo nila, tinya, piyag masusa nila, wala nila kapaulihan yusain. Allahu musta'an. Ayaw kita numagad si mga, tikad simbiya ini kahalat. Sawabin niyo mula syura, adlaw pagpuasa. So nasumo sin Rasul, in Yahudi, may ta sila nagpuasa, sinyaw mula syura, pasalan laung sin mga Yahudi, amun ini in adlaw kalipuas iban ka salamat hakuntara imusa. Amun ay Fir'aun iwas sundalo niya. Baita, in kamatauran nagkay ng nabi, dagang nga bang sa Yahudi, dagang mga Banu Israel. Amura Rasul sallallahu alaihi wasallam imbukum Banu Israel. Ang kanda, in mga Yahudi, ang Madina na kauna, masakit kanila, may bukon inahinang nabi, ding habang sa nila Yahudi, bangsa nila Banu Israel. In Rasul bangsa Hashimiyya, tawakan Quraish, in Rasul sallallahu alaihi wasallam. So, then dito man, in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pagkabihat tiniyan, in sila, long sin Nabi, lawi kami tagkapatut kan Musa huminang sinyan. Sumayta, Yaumul Ashura, adlaw ini, kalabbian sin Yaumul Ashura, kalabbian niya, aadlaw long niya amuna ini, in adlaw kalapas kenda Musa, aato nila. Dihay ni, piatum tuman intuhan na to Rabbul Alamin, mga Banu Israel. Kisahan kita nyo sinallahu subhanahu wa ta'ala, singkahalan jimatu na kauna sinyawmul Ashura. Kisahan kita nyo, sintuhan ta Rabbul Alamin, inallahu ta'ala bang magkisah, kisahan niya in Rasul, mahinang palsawawan, ikagawhot, ikakusog. Sin mga amal ibadat, sin Nabi Muhammad SAW, asal da makusog, sarta ipanghimati niya, ha mga nagkukufur patuhan, amin simiha, dengan agama sinallahu subhanahu wa ta'ala. Awak to yaon, in adlaw yaumul Ashura, kisahan kita nus sallallahu ta'ala, piatum-tuman niya in mga Yahudi. O inagi sinallahu subhanahu wa ta'ala, ayat niya suratul Baqarah, law sinallahu subhanahu wa ta'ala, a'udhu billahi minasyaitanir rajim.
وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم ذلكم بلاء من ربكم عظيم. Yari kita nu piatumtuman sinallahu subhanahu wa ta'ala yang himatian in tiap-tiap nagguhulal amu in bariman iwan piang himatian in kamatauran amin mga nagkukufur pallahu ta'ala simya parukaing agama biya sinsan bat in kamatauran nahinang nabi deng habanu Israel yari kila piatumtuman sinallahu subhanahu wa ta'ala hatungud sin parkala kahalan i Musa halauman i Fir'aun. Awaktu in ayat ini syabut sin mga ulama tiapsilan Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala anhu. Awaktu sinallahu ta'ala amin ayat kapatan tagwalu ya bani Israel uzkuru ni'matun min Allah amin piatumtuman sila sin ni'mat sinallahu ta'ala piatumtuman sila sinallahu subhanahu wa ta'ala syugpatan sintuhan Rabbul Alamin piatumtuman sila balik in mga bangsa Yahudi. Wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'il adab. Piatumtuman kita, piatumtuman in mga Yahudi. Law sin mga ulama in ati silang nya sin idh den doon udhkur darf zaman ang mga tao magnanahu. Udhkur ay tumtuman yuwa. Laong sinallahu subhanahu wa ta'ala. Tumtuman yuwa. Wa idh najjaynakum min ali fir'aun tumtuman yuwa awaktu kamu. Liyapas deng halauman hapa na apaman apa pagnakuraan ni Fir'aun. Yasumunakumul adab. Piananam niya kamu sinsiksa maulul. Allahu Akbar. Piananam niya kamu sinsiksa maulul. Unin piananam kanu siksa maulul ang mga kwan. Piananam sila sinsiksa maulul sino iyo. Yasumunakum su'il adab. Piananam sila sinsiksa maulul. Wa yudhabbihuna abanaukum. Piagsumbay ingkanakan niyo kausuhan. Allahu musta'an. Piagsumbay ingkaanakan niyo kausuhan. Wa yastahyuna nisaukum. Damikan ingkawabayhan niyo piagbias, piagsipog, piagbanyaga. Dalikum bala'um mi rabbikum azim. Damikan inyato panukas sa lagu-lagu kanyo sinallahu subhanahu wa ta'ala. Share natin live. Ampitaning kebanan. Ayaw na to solohon in pahala, ibang karayawan. So, makahampit in kaibanan.